Peace on earth, goodwill to man. That's the greatest gift of all. Eleia se me alo fasili. Ioe, na o le iai o le file mu. O le li i le lalolangi o lona finangalo alofa lea o le atua i tangata. Ia langa leo le tua, whaavitai ua tātou o lia le dei fiafi na usifuru brefitu minute wa te ai nei le tu la wha. E le tautua whaawau o le tautua whaiwhai pea a le Blue Wave TV ma le au nanga i ala i le porokalame o le tauta iai. Whaiva mga aluenga an sawhita i tunga iai si o tātou watunu. Ma i lea mata whanua i lea si u whanua. Ia, mata matangi fo i si u matangi. Ia, pe mai fo i matu sau te sifo masasai. Tōli manu o le nei gelope. Whautai le alofa tau murimuli o le alofa a puti o lo tātou matai sili le langi ia le umwhai ono tātou toi whei loa i mga whetau ola o mga whetau sifua pe o le tala na whai le teine o leu tongi tupaitea ia wa o lona alofa e tu mau e le liliu whaavang. Au tātou iai mā ngātu i le vaiaso le vaitau ma le vaitau sanga o le masina e tātou te toi tō manatu ma whaamanatuina le soifua mai se ala maualalo. Soifua mai le whale o manu o le whaataita inga o le loto maualalo. Le ia se isi whaakaika inga. Whaataita inga o le loto maualalo. Antou sila. I le sāvalinga le whaola. Soifua mai le whale o manu. O lana whionga whaatupu, po lana malanga whaatupu, le ale manu sa tietie, na tietie le asini. O le ale whailonga o le asini. Dongi. O le ale upule te tango tau le sitangata, pe a whaale konguranga mi o whailonga o le anga sala. Ai taualunga lona whaamoe i le nei lalolangi. Ai taualunga i lunga o le koluse. O le whaalumaina. Ioe. A musia. A o le whailonga whaasalanga pito i onga to e maua lalo. A sirangi le savalinga Iesu. Whanau mai le whale o manu. O le whale povi. Pe ano whatuisi prokalame watua na ia tu fefe pe anga whape o soka ngau ngoka whangau lalo se ulu pe ngoka whangau lalongi whai. E oi ngā mea walanga e reality e ime o te tupu. Ai e oi le nā mea e oi le tau e te whanau mai nu i tua po o sisi fō po sa e po sa vai. E ke kau mai. E oi le whape atu sa e whanau le whaleo o i le whatosanga e te tau matamuri ai. E oi. Ai a sila mato e tau lai lau sila mala uva ai i le sa vali momoli mai. Soifua mai i le whale o manu. Papatiso i le vai o Ioritana. Whamai le whaitau i la tau o e suenga o ngā ele ma whaitauina ma whaamau whailongaina o ngā ele i totonu o Israelu. O le vai pito i maualalo is the least. In fact, the lowest of the lowest. River and Israel. The river of Jordan. O le vai o Ioritana. Whamai o le vai kafe piko i maualalo arangei. Mo ia lau kala. Kere yo Israelu. Ai walava i la tau. I la uola ngofu yo. Se uso ia sao. Ioe. La e mafuta i o mai ngofo markengi Israelu. Ia whatasi ai ma le mōli mau a whawhiangainga ma i lantou na sāwa vali ma o i le nuu o Israel, nuu o le tua. Ma o lantou mōli mauina o le vaitafe pito i maua lalo aisea whamai o le parapalaia. E le se vai kafe e ke fialu e ke ka ele ia ma faufaula o eia ia tātou vaitafe sa moa. Ioi. Po le are ka kafe o le vainga i kua e kou fale a awhai e whiololo mai le lango o le vai le lango me kua o lo.
po le ale mamao le afu lai furu so po le ale mamao o le to sua ma le to ele sua o le afu lai palauli po le melei mai si afu po le ale kau kala kala o le ngao o le awala e alua ya la ta vale e ki kuria le nga manga yo mangingo yo singa ma nga fo i vai e o ye fia ka ele ma fia papa kis o ye fia vangi papa kis o ngai i le vai para pala pe fa pe o ngai cafe ku ko fa ai fa mai e fio no vai nga i le vai le yo ritana ai nga papa kis o ai Iesu o le mele tau momoli atu o le reason for the season. Jesus is the reason for the season, not Santa Claus, not the secret Santa, not the Christmas lights, not the gift. O mea ngā mo meo pōngisi. O le automonia, o le taimi ma le vaitaune nei, o Iesu, whāngau le whale o manu. Papa kiso le vai piko i parapala au leanga maua lalo i kokongo Israel. Ai alu le malanga whamoi o le malanga whaakupu ai ki e le asingi. O le whaatusa ma le whaailoilo le anga sala. Yes. O le mangunga, asingi, tongi. Kulo, le ngangana ele o te fifia le whaili tala le te vai e tulo i le te... Ama se langa o le kanki. O le ngangana. Ai o le manu na ti e ai le malanga whaatu. Le fai ele fola le lau pa ma manga mea uma ai ki e pa kua le asi ai o ina ua whaatau nu uina mea tonu uma ma o ina ua whakau uinga langa misionga ai kau tau hupe mai runga re sa kau ror koruse e le se mea lelei. It's the worst o whaasalanga ina fo i ona po Roma kau si sila la ie o le ala le winga o le tala wale yo na vatu le ngai au ngari pese le nga pese ko sia mako au whainga ruenga. Peace on earth, goodwill to men. O le file mui le lalolangi o le finga ngalo a lofa lea o le atua i tangata o le anonga finga ngalo a lofa i kangaka. Peace on earth, file mu le nga le nga kau apa ku o ku kai ka e ma fua o nga vevesi le nga ya fua mai maunga manguia e a fua mai fo i maunga le sa pasui o le aku umakanga le nga o i mai le ya la se isi finga ngalo le lei o le tua i le larolangi o le file mu mai. Peace on earth. O le file mu i le fonga ele mare la rolang. Finga ngalo lo falea. O le atua i tangata. Lono winga o le tangata na te whaatupuina le mele o le vivesi. Maseinga, ngai whekala ngō mai ei. E le whape te ua tātou, awani tātou whasese, tātou whamai o le ha, o runga. E le o le social media, le whaavevesi le kungu tātou whaamanino ma tātou whaamana malama sao na maka upulea so ia kou ke kau kuai e o le whaasoa kule so soangia kule upole tua so ia kou ke whai alofanga o kou ia kai so ia kou ke whai alofanga so ia kou ke kau kuai kau le puar ka ngaka masei ai awar kaua malafo awar tau le pua malafo leanga a faila o lela ko fai mai ngai o social media o kangaka ia leila ngai le o ma ko ngi kai o ko kai o nga seselea o nga sesela ia le o le fato fala inga male mo afita lenga le tunu e a fua mai maunga manguia o le ngu ai le oro il meo le ko ke fa vesi nga ma fua ya o ko le vesi nga ke ile o ko ka le pua malafu fu ma selanga o ko wa ngai fafu selanga o ko le ai fa mole atu tai yo le atu no when I say kai o ko ma
ele fa pe nga ole fionga le pale mia malang ka penge kale ai kai uma ai me se foi o ele nga e fai maka ika ile kele o kausang o ko malanga ata to wo sa wa su ile madorniu o ko kongwa nga le kai mua leve vesi ngai le mea e tau te popoto te le lai tau te whaasasanga ma tau tu wai mai ai ma tuan tau whaata mala lava mo tau whaata ngā vālea e sila ifo ma mangakul ka ngaka i longa loko o sa o ea la umele fai o sa o la umele fai yanga o le finga ngalo a lofa lea o le atua i tangata o le file mu i le larolangi anga wa leva nga file mu sa moa wa leva nga kako file mu wa leva fo inga kako nga fia avaku kala file mu ya o fa file mu ya o fa file mu pe afa pe e uma enga sau o ka ika yo ri ku ngai sasa mai lau pe pelo sasa mai lau kau fa leanga sasa mai lau kau ba oi e ala o le ama wa se file mu pe afa pe e kau ke malei fua e ele kai au o le afi sa mai i fofonga ka ele lanchu wa kaunga aingi lanchu le lei ai sau e pua inga mainga o le faamisa ma le faavevesi nga ifo faiva o le afiafi ma fori ngoto ave o le la ai koe pa mai isi mea o le karangoa ko e faavevesi ele mea ai ama tau o mai la ma tau te tango fia reporti atu mata u ila tunu uma fa manino la tunu nga ke ile fo mai o le au vaenga le o mai ngem o ole matanga le na le tato por kalami le nga e faima vakure upo le tua e momoli o to finngalo le ai le ore u kia long ke ya le u alo ai fa ai ku ile si le ai o tato yai le vai taimi le nei o le Christmas o le antonu le au nga moni o le nei vai tau Jesus o le kadi o Iesu Keriso o le kali nga la na o tele fo ile taritonu le melea a ko o mai ngi ku ki kala ngo mai kuspa ia o me foi nga le fo la ka ka va ia kunga ia wa mata fo ina o filosofi mai isi ka nga mai me or kuspa ia kai ile ka ngo kwai o to ele nga o le lau ngutu ma le upu ioe amai le apostolo Paulo be ye doers of the word but not hearers only ele nga o lau ngutu ma le upu ia fai o ko mai ana fai o to mai ana ma fakai ma faia ele nga o ka kala ai if kausolo mua ya auto ya o le tau langa le na ma le fangu le na e tau wala mai nei foi fe aur Christmas ma lo le soifua ma lo le pale i o e fa tai e se to sisi mai la ula la le ma ula ia le nga lo ka vale nga ya la foi la wa te tau na la e mai le fa solo God Father mo di le fa ma lo ma fa tai ya isi tamaitina le sa ya sa tu fantasia ma skailia le ele mane ya fa pe foi te mana o e lango fa mo nei ni tanga dala yo la tunga luenga lo fi ao yem fa nga fso songi mai messenger mai ya no tangole kai o ave sa o e kede ya ele fo sa u se miro mani me pa me avatu ya ele numero na tangole o fa fso tai fa la oka tu lang fa pena ese fo ya to nga sta ya ai fa tele ona ya ya ona o vaenga o mafai ona fa me alo fai na mai esere nga le leyo no ni tangata ya ola wata talo ya fa awo wai ena wo tule ekalesia mamona por ekalesia Iesu Keriso lo pa yo ngata ya so woleva e au vatule so ni voi lele i le mapu fanga lele man tole mapu fanga lele nai pa i tapo sama
nei tangata matua ava toi la au nanga fo i wheelchair kai me mua fa failola ia malila wa fa tai stasio tau pousana fai fa pele ana up fa tele le ekalesia mamona por ekalesia Iesu Keriso lo pa yo so ngatai la ngole ekalesia mau mea kala lea si la ngole ekalesia mau oloa ta mau ainga ole ekalesia le faiani ala tu su na tupe alua ya ala wa kumule wo tia ma meo ai fa si fofa mai ia o la utatalo ile tua ia o to manuia Malaysia la utatalo ia fa wa i pele au onanga tau sanga te ai ka kalor kapus no la woni ngoi a ver so angia ma ngai or faka o konga mai ngar kapusa or fingor fa feka ai fa sifo ai fa mai ia mala talo muli ia fa wa i pele nei au nanga mana ia la fuila nga ka kalo ia te o fa ula ia fa wa i pele au nanga ia e fa kaula mo isi ia e saurunga ia Laila na utamala ia nga foi lele o te fia fa ia tu promotions o me va ai wenge e so me foi mangiau ki nga i loele o nga kuirunga ia la ka mo fa foi lele ka mongo mai inga ia fa ko se promotion le le tato wa fi se to e te tongi e lo fa la wi lo ai mo vai nga la ia na fa pe ngi o nga i ula ia matulanga fa pena ama lo le pale livanga na via fi ia le tautoi awili na usa moa ia tauto se mo lili e fa so ngo mo le fola sa malo le pale le ne so malo fo ile tutua